Sinqumo sigodliwe kulesicelo sebail sabonga Ntanzi longumsolo wesibili ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa. Hulumende utichithile tinkulumo letithi tindvuna tematika hulumende atikhokhela igesi nemanti njengetakhamuti takuleli. Umqeqeshi weKaizer Chiefs Arthur Zwane uthi ngeke baphumule nobe batiyenge bathi sebatawuncoba unomphelo nalobe nje bakhombise kudlala kahle kule midlalo lesanza kwendlula. Sekabeni insimbi yesihlanu la SABC wana sikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzabeni tesiSwati. Sinqumo sigodliwe kulesicelo sebail sabonga Ntanzi longumsolo wesibili ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa. Ntanzi waboshwa ngenyanga yenhlaba ngeminyaka we-2020 eRustenburg ngemva kweminyaka lesithupha sekwendekile sehlakalo. Kule nyanga lefile umngani waSenzo Meyiwa Tumelo Madlala wavela enkantolo lapho watshela khona inkantolo lephakeme ukuthi Ntanzi ungilomunye walaba bebakhona endlini ngalesikhathi kubulawa Meyiwa. Madlala uthi Ntanzi bekunguye lebekaqinzetelwe nguMeyiwa elibonzeni. Meyiwa wabulawa wakhaba usingane sakhe Kheli Khumalo. Ummeli lomele bongani Ntanzi uthi lo msolo nguye bekondla umndeni wakhe akaze aboshwe ngaphambilini kanzi akaphenywa ngalutho futhi angeke abaleke uma aniketwa ibail. The applicant will never evade trial because your lordship is already been shown on the media and the public will know that he's the one who's supposed to attend this matter. Encwadzini yakhe lefungelwe Ntanzi uthi washaya kude ukuthi akhulume nobe avumele licala kanzi umbuso uthi ngemangala luhlatla hlaba lawa. This version that he was assaulted on the same day that he made the confession, but that despite the clothes that were full of blood and the injuries which must have been visible, that despite all these facts, my lord, that the justice of the peace continued to take down the statement that this version is so improbable that it has to be rejected as false. Umbuso uphinze wasola Ntanzi ngokukhuluma emanga ukuthi bekakuphi ngelanga lekubulawa kwaSenzo Meyiwa. We submit that the applicant told an untruth about his whereabouts when the incident happened on the 26th of October 2014. Umnakabo Ntanzi Mbongeleni uqinisekisile ukuthi umnakabo uhlala kuphi. Beyangena nginkinga ukuthi avedwe ngesikhathi asesenkantolo kepha ngemva ukuthi akukhulume neSABC ucela ukuthi angavedwa aphinze washo ukuthi umnakabo umsula kuleli cala. Lapho nami ngisamangele sashaqekile ngokuba lo mntwana ukukhula kwakhe asimazile ebugebengwini isethusile lento ngoba futhi ngalesi sikhathi ngendlela engibuka ngakhona wayesemsebenzini lo muntu. Leli cala ngekuphela kwalo libuyela enkantolo ngenyanga yeLweti lelapho Madlala tawuphinzilitwa ngemibuto khona. Lesanza kutitfola nginati letithi kubulewe bantfu labasiphohlongo etigamekweni letahlukene kwanobuhle eKariyerha eMpumalanga Kapa kusola ukuthi labasihlanu bebahamba ngemoto yinye ngesikhathi badutshulwa kwalimala munye lesinye sehlakalo kudutshulela abathathu endzaweni yinye. IUDM ithi ibhale lesihlalo lophenya ngelizaba lokuthi ingabe ukulungele yini ukuchubeka nemsebenzi wakhe umvikeli wemphakathi lomisiwe Busisiwe Mkhwebane incwadi lehocisa advocate Nazrin Bawa ekubeni ilunga labaphenya lolizaba. Lenhlangano ithi itfole ukuthi Bawa uyatsinzeka elidzabeni lemtsetfo lapho ukuthi iphatha kwakhe kuphakamise imibuto leminingi lokungaholela ekutheni ashushiswa ngekusho kwemtsetfo tekushushisa. UDM ithi letinsolo letibukene naBawa tibucayi njengoba kunemibuto lethi ingabe kuba kwakhe kuloluphenyo lokumisa kwemvikelo womphakathi kungaholela ukuthi kube netingcinamba tsite. Nanobe kunjalo lithimba leliphenya lolidzaba lisalinze incwadi yokuhoca lebuya komholi we-UDM Bantu Wolomisa. Kusenjalo sihlalo loluphenyo ucubudile judge kusafanele akhiphe isijubo ngesicelo sekhoca kwakhe nelunga le-DA eParliament Kevin Milliam lesafaka ngommeli wamkhwebane advocate Dalimpofu. Lovisi lasomlomo mamasipala weGruleni Raymond Dlamini liqinisekisile ukuthi lithole incwadi yesishukumiso sekungamethembi sodolobha walo masipala Tanya Campbell lebuye enhlanganweni ye-ANC.
Liqembu le-ANC kulomasipala lisola losodolobha ngokungamikisi itinsita emalokishini nekwehluleka kwabatinsita ngekulingana etinzaweni letehlukene. Lifuna somlomo abite umhlangano wemkhandlu lokhethekile mhla tinge-26 kule nyanga lesetulu. Emalangeni lengcile ledolobha leJozi lititfole linasodolobha lomusha we-ANC Data Morero. Kulandzela kubhidlitwa kwekubusa ngekubambisana lokholela ekutheni losodolobha lebeka we-DA aphoceleleke ukuthi ashiye esikhundleni sakhe. Akhuluma na-SABC lokhulumela inhlangano ye-ANC ekuruleni leseHoma Khubela uthi liqembu le-ANC nalabo lelisebenzisana nabo linalithemba ukuthi litawubuyisela lo masipala etandleni te-ANC. Iqembu le-DA lithi lifuna ukuthi bohulumende bekubusa ngekubambisana balawulwe ngekwemthetho kude batinde. Leli qembu livete lihlelo lwalo lwemaphuzu lasihlanu ukutindisa bohulumende bekubusa ngekuhlanganyela ngembi kwelikhetho lwanga-2020. I-DA isihlelela embili kulandzela kuthola sifundo ngekumatindi kulabanye bomasipala laboholwa ngekubambisana kulandzela likhetho lanyakenya labohulumende basemakhaya futhi kwakhona bomasipala abangashumi langazange amacebo epolitiki aphumelele kubo ngamalengiso. Kubo kufaka ekhatsi bomasipala abane labakhulu kuyi-Nelson Mandela Bay, masipala waseJozi, masipala wasekuruleni namasipala waseTshwane. Current state of metro coalitions is replicated at a national and provincial government level post-2024. It will lead to permanent instability, with South Africa possibly even becoming ungovernable. We've seen what has happened in Johannesburg in the last fortnight. If that was replicated at a national level, the fallout for South Africa's economy and its standing in the world would be devastating. Liqembu lifuna ukuthi livumelane tekubusa ngekubambisana tibe semthethweni. Labo labayincane yato babopheleleke ngokwemthetho ukuthi bahloniphe. Ngetuluka lo ide ifuna ukuthi lawo maqembu anekusekela lokuncane abe nelivile elincane kuhulumende welibanjiswano. How frequent can political parties bring motions of no confidence in either councils, legislatures or in the National Assembly? Liqembu lifuna ukuthi kube nesilinganiso thitho sekuphakamisa sishukumiso sekungathembi lo sesihlalweni sithe. I-DA ithi ifuna kufaka umthethosivivinyelo tawuchibela imithetho lesinza tonke nihlaka tahulumende nomthethosisekelo kulawula leshomiso lekuhloswe ngaso kususa umuntu esikhundleni. Nekusongela isikhathi sekukhethwa kwabosodolobha bondunankulu nabengameli. Leli qembu lithi lesikhathi semalanga naleshumi nakune sekuhlanganiswa kwabohulumende noma bomasipala emva kokukhishwa kwemiphumela yokhetho asiso lesanele. Hulumende utichithile tinkulumo letithi tindvuna tematika hulumende atikhokhela igesi nemanti njengetakhamuti takuleli. Estatementeni lesikhishwe litiko letekuchumana, litiko letemsebenzi yesive netakhiwo ngcandi ngilo lelikhokhela gesi nemanti etindlini tahulumende ngekusho kwelibhuku lelicuketse imininingwane ngalokutfolwa tindvuna tematiko. Nanoma abatakhamuti takuleli tikhokha imali leshisiwe natitsenga gesi nemanti tindvuna tematika ahulumende kuthiwa tikhokhi ngisho indibilishi. This one in particular I think hits us in the gut, which is to say while we're sitting here in the dark suffering from stage 6, stage 4 power cuts, ministers are basically going about their business as they please. Lokhu kulandzela kubuketwa kabusha kwelibhuku lelicuketse imininingwane ngetindvuna tematiko lokususa umsindvo lokholele ukuthi uhulumende achaze kabanti ngoludzaba lelutsi tindvuna tematika ahulumende atikhokheli gesi nemanti. Ngekusho kwahulumende tindvuna nemasekela ato tiyakhokha gesi nemanti etindlini tato letingalawulwa nguhulumende. Litiko letemsebenzi yesive netakhiwo ngcandi likhokha tindleko temanti nagesi kutakhiwo ngcandi letingaphasi kwahulumende lokufaka ikhatsi etindlini tahulumende letihlala tindvuna. The administrators do pay rent for one house of the state and continue to pay all the services in as far as their private abodes are concerned. Usenjalo inhlangano Democratic Alliance ifake isikhalo ehhovisini lemvikelo emphakathi lesithi lelibhuku alikhishwe ngelifastelo ngebunjalo balo. Alikatfolakali lehhovisi lemvikelo emphakathi kuphawula ngaloludzaba. Kuboshwe munye welunga lebathwebuli bevideo liyamana nesehlakalo sekugagadlela kwebantfu labasikati eKrugersdorp kusola ukuthi kutfolakele tindvo tamunye walapha labagagadlelwa kuye. Kuboshwe lomunye umsolwa ecaleni lekudlengulwa kwebantfu labasikati eKrugersdorp kulesehlakalo lesendeka emayini lilahliwe lomsolwa loboshwe kamuva umuntu lobekade athwebula le video uvele enkantolo yamanje eKrugersdorp ngalwesithathu. She was released on warning and she'll be back in court on the 28th of November 2022 as the case was postponed for further investigations.
Furthermore, we can confirm as the NPA that she was part of the crew that was filming a music video in Krugersdorp in July of this year when some of the women were allegedly raped. Emaphoyisa aqinisekisa ukuthi lo msolwa bekaliphoyisa kepha wasula emaphoyiseni eminyakeni lemithathu leyengcile. Her previous career, yes, I know that once upon a time she was the member of the service. She resigned, I think 2-3 years ago. So we can't even associate her with the organization. Lo msolwa kulindeleke ukuthi abiyele enkantolo yamanje eKrugersdorp ngenyanga yeLweti ngelanga linye nalabasolwa laba-14. Litiko letemfundo kulesifundza seGauteng lingenelele kutewugwema kuvala kwalesinye isikole eGarankuwa ezone 4 lokhu kuta ngemuva kwekuthi batali kanye netakhamuti bavete ekukhatsateka basuse nebafundzi kulesikole saselebogang semabanga laphansi babayise kusemabanga lasetulo bakhala ngekungahlandeki kwalesikolo kanye nekuthi sisesimeni lesingudi kubafundzi. Kulindeleke ukuthi kufundza nekufundisa kuchubeka ngalwesihlanu ekseni kulesikolo semabanga laphasi elebogang. Kulandzela ukuthi batali bavalile isikolo emalanga lamabili ngenxa yekukhatsateka ngekuphepha kwabafundzi kulesikolo lekufaka ekhatsi kungahlandeki kwalesikolo kanye nekuthi sisesimeni lesiyingudi kubafundzi bathi kunemigodi kulamanye amagumbi ekufundzela. Litiko letemfundo kulesifundza libese lenta ngekushesha laletsa bosonkontileka kude kugwemeke kuvalwa kwaletinye tikolo kulendzawo. In the event the engineers decide that the school need to be done away with, they will then give that report, probably will then relocate learners to a new area, probably demolish, and probably then build a new school. Kuphambene imibono ke kubatali nalabamele litiko letemfundo ngalesikhathi batali bathi lo mhlangano awubanjelwe endlini encane. Cannot be raising it for arena bana kepha ke ekugcineni umhlangano ubanjelwe egumbini lekufundza lekungilapho batali bavete khona kwekuthi kuyajabhisa ukuthi kumele kuvalwe isikolwa kude live letikhalo litiko. The only way to draw the attention was to close the school, which it worked to us. But then, yeah, I'm glad they came because it closed the school and then, yeah, everything is going accordingly. Lelitiko liphindze lanxusa abatali ukuthi bangaphatamisi kufundza nekufundzisa kude bafeze timfuno tabo. Umkhakha wetimayini uyachubeka nekudvonsa kamadima njengoba kwehle imikhicido eminyaka lesikhombisa elandzelana. Tibalo te-Stats SA tikhomba ukuthi imikhicido kulomkhakha yehle nga-5.9 wema% kulomnyaka ngenyanga yengci. Lokhu bengcono kunalokwehla nga-8.2 wema% ngenyanga yakholwane. Bahleti bathi lokwehla kwemkhicido embonini yetimayini kuhambisana nekwehla kwemkhicido umhlaba wonke. Imbangela lokhu kube kwehla komkhicido lwafaya cards lokho kuhambisana neplatinum, igolide nensimbi. Imanganisi oyo nangiyo lento engcono nakuta emikhicidweni. Lo mkhakha uchubeka nekudonsa amatima encecisho kagesi ngenhloso kumonga nekuthikameta kwetindlela tekhanjiswa komkhicido. The uncertainty about electricity and the cost of electricity is one issue that influences virtually everybody except the open cast miners. And then the rail infrastructure then influences the bulks, which are, like I said, 40% of the value, but about 95% of the tonnages that we export. Then there were specific issues in gold mining. As you know, they had a strike, and it seems as if this is a sort of an overhang from that. Production hasn't recovered that much. The biggest impact is, of course, on the bulk commodities. The bulk commodities being iron ore, coal, chrome, magnetite, and chrome, which are using the rail links and the ports. And we think they were running at about 25% yesterday. We export on average about R1 billion worth of these products every day. And we had about 260 million exported yesterday. So it has a material impact. Kulindeleke ukuthi into iqhubeka njengoba tinjalo kulomkhakha ngenxa yokukhula kancane komnotho umhlaba wonke letinkinga takuleli lokufaka ekhatsi kuswelakala kwagesi. Takhamuti taseSkumane eMpumalanga tikhatsatekile ngesimo lesingemukeleki lesibhedlela iShongwe sititfola sikuso. Tikulane tithi lesibhedlela sishoda ngetisebenzi emathulusi ekusebenta etempilo imithi kanzi futhi asikahlandeki.
Lesinye sikhungo setempilo lesisesimeni lesishwacisa lugogo. Singcolile futhi siyabhidlika. Sibeka engotini tisebenzi netigulane. Isevisi la iShongwe Hospital ayihambi kahle ayisijabulisi simphakathi. Lana uyafika ekseni ute consult or utobona dokotela. Uma ufika uyafola the whole day solo use OPD. Umele ifile at the end of the day usahleli lapha yana bakutshela ukuthi ifile lakho abayitholi. Letinye tinhlangano tepolitiki tungenelele lo mshuqo. Tifuna uhulumende wesifundza ukuthi angenelele. Services kude matholeta wasebenzi kahle bayafika la ama ambulance kude kumele bajike babuyele emakhaya bangakalapheki. Alicali lelicembu leDA kuvakashela isibhedlela. Ngekusho kwa Trudy Grove Morgan kude lushintsho lolube khona kulesibhedlela. Tigulani letinengi uthola ukuthi tihlala la langa lonke tinganakwani and if isibhedlela singcolile kusho ukuthini lokho tikubantu ababingcono letifo tiya spreada. Litiko letempilo yesifundza litibophelele ekubukeni letikhalo tabo. Sibuke ukuthi ngitiphi letikhalo lebakhala ngato kuleti livela kwesibili noma kwesithathu ngikuphi lesingakahambisanga tindvo kahle siqinisekise ukuthi silungisa ngendlela efanele ukuze ukuthi tingalukuthi buya titsikameta ukusebenta kwemphakathi noma ukutfola umphakathi lusito lebalidzinga kwesibhedlela ngoba lokhu kuyasikhatsata kakhulu silitiko. Leli tiko linike utesikhathi lesilinganiselwa emavikini lamabili ukuthi balungise tikhalo tabo. Kubonakala Tanza Tigameko Debdlova esikhatsini lesinyenti tisuka ngalabatvuna nobe bafana sinibutileke ukuthi tingaqiniswa njani tinhlelo tekukhulisa umfana kwendela ukuthi angakhula besidlova. Kubhlungu kakhulu ngendlela kwendeka ngayo bomake bayakhala bodzadze bayakhala bakhala ngabobabe bakhala ngebantwana bebafana ingaphela lento msakati nangabe ukuthi bantwana bebafana singahlala nabo phansi sibafundzise bathi charity begins at home sibafundzise ngisho nelivi laNkulunkulu emakhaya. Indvo lokhona ukuthi umphakathi nje kwawona kwamele uhlangane ubumbane ukhulise laba bantwana bebafana laba kuzothasa bangabi nelidlame kanti futhi nabo labantu abadzala lesebakhulile kwamele bathathe kahle bathathe ngekuhlonipha ukuthi laba labancane batokhona kufundza kubo ukuthi umuntu lomdvuna uthatha njani. Bukabe abadlale inzima baqinisekise ukuthi umntana uma sakhula ukhula ngendlela yakhona bagweme kwenta tintfo noma kukhuluma emagama langasikahle phambi kwabantwana bebafana bagweme futhi nekwenta tintfo letibheke ecele phambi kwabantwana bebafana ukuze batokhula bathi ukuthi indlela iphilwa kanjani. Lona ke ngumbono wembukeli SABC angeke ithwese ngikuphendulela ngayo. Kanzike nasibwathi makethethe imali sithola ukuthi irandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye mave. Temidlalo umqeqeshi weKaizer Chiefs Athazwane uthi ngeke baphumule nobe batiyenge bathi batawungcoba unomphela nobe nje bakhombise ukudlala kahle kule midlalo lesanza kwendlula. iChiefs ngiyo kuphela lewine emidlalo lemithathu ngekulandzelana kule season. Leli qembu laseSoweto lifuna ukuchubeka lapho ligcine khona nalihlangana neChippa United eMoses Mabhida ngemgcibelo. Ngembe kungaqali kahle kule season iKaizer Chiefs ibonakala ngathi seyidlala ngcono nawubuka imidlalo lesanza kuyidlala kulamaviki lekencile. iKaizer Chiefs yagcina kudliwe Cape Town City kumdlalo weDStv Premiership mhla tinga-23 lenyanga lencile. Nawubuka imidlalo lesayidlalile yakamva iChiefs ingulenye emacembu lengeke wayevala ngaphandle ukuthi ngathatha inzebe yeDStv Premiership. Kanzi isifiso sayo ukuthi iwine yonke lemidlalo lesele ngaphambi kokuthi kuqale inzebe yemhlaba yalonyaka. Abakasayelwa iChippa United nje kuphela kumele badlale nayo kusasele ukuthi idlane TS Galaxy kanye neOrlando Pirates. We're playing to win every game and it's very key for us to have consistency. We obviously started very slow and we gradually picking up and getting better. Lokona ukuthi lelicembu leKaizer Chiefs lende kahle kulamalanga ukuthi liyakhona kushaya emagoli kepha inkinga labanayo nje ukuthi banekuvula emva kungena emagoli lamanyende.
iChiefs ngumanje ingenwe ngamagoli lalishumi nakunye kumidlalo lelishumi kwangenela amabili emagoli ngesikhathi idlala iMTN 80. We've been conceding goals that you could see that the opposition team didn't work for. You know, we just give the goals away, and yes, football is a game of mistakes, but it's something that we work on, you know, and we will try to rectify that. iChiefs ihleti enzaweni yesibili kulokhu njengoba inemagoli alishumi nakubili kanzi basemva ngamaphuzu lamabili kuSundowns esenemidlalo esandleni. Dingawo ketala muhla nasibethu itolo sikhona simo selitulu nanto zakhe Mathebula. Msale kahle.